Kafet, ban penipisa nakabenta ke Ambrose Memorial Secondary School Kleriat West. Kaban long hakan rio ban nyotrik unok pra arajap sao ha Kleriat West Playground. Kan denru ka lucky draw ha ka baka first prize kere ke Mahindra Thar RWD Diesel Manual 2WD. Second prize Mahindra Bolero Pickup 4WD. Third prize Scooty Aprilia Storm. Nalor kaniye kindanru santaliki consolation prize kibanyo marsan hajatengka. Kandanru ka bumper housey laipo hajatengka hakador shispatingka shikan. Kabanlong hakan riatri unok pra hajar apsaw. Wan ban saki ya ka jengetur masih hapadeng usaw na jongsha bad usatya dapman shila bindi hati hakah nyotri unok pra hajar apsaw. Wan ban sya iki jingtam babang bad basyongshit Jong DJ Kennedy bat u DJ Cherix hakan reo terik unok pra arajar apsaw. Ka DJ Fifi bat u DJ Fort Bass hakan nyau terik unok pra arajar apsaw. Drawing date results kan long hakan nyau terik unok pra Disember arajar apsaw. Snobha tiet iki tiket jong pi shua kapor. Pila ban WhatsApp hakineki number dapi kwa ban tiet iki tiket online. Kendai pra nreo lai pra lai kendai pra san pra Bad kendai pra, nreo lai, pra lai, kendai pra, san pra. Screenshot ya ka payment jong pi, sapa ha WhatsApp, nakabenta ka tiket lucky draw. On iPor, lai post ngi ban on shem ya ka price. Ken mau, don arjat ki tiket lucky draw. Kawai ka bakador kalong lai po tong cash tiket, bad kawai pat kalong arpusan cash tiket. Ka express lucky draw, ka bapila ban yo, da ka iPhone 16, badang tamai bad ka scooty Yamaha Ray ZR 125. Persyam lah kebok ke Nusip. Tang live hoten ka bat arpsam ka ketiket. Pila ban long try ya ka kali Thar ka basyong dor kat arlak tengka lani ka skuti Yamaha Ray ZR 125.